Ni ku isaha saa sita z'ijoro RBA dusuye mu muryango wa Nyirambarushimana Verena. Atuye ahazwi nko kuri Karisimbi mu nkengero z'umujyi wa Musanze. Uyu mubyeyi w'abana batatu dusanze amaze kwitegura kugira ngo yerekeze ku kazi akora ko gusukura imihanda. Saa 5:30 mba ntangiye ndabyuka nkitegura. Saa 6 nkamanuka. Muri iryo joro aho benshi baba basinziriye, uyu mubyeyi w'imyaka 47 aviwe yerekeza aho akorera, anyura mu nzira ubona ziteye ubwoba. Kugira ngo ugende ugereyo amahoro ni Imana ugendana nayo. Nubwo abagore baba barashiritse ubwoba iyo bagenda nijoro mu mihanda, hari ubwo bahura n'abagizi ba nabi bakabambura utwabo. Baranadutangira bakatwambura n'amatelefone. N'ubu bitarenze mu kwa kabiri iyo narafite barayinyambuye. Verena kuviwe ajya akorera akazi ko gusukura imihanda, akoresha urugendo rugera mu isaha n'amaguru. Akora isuku ku muhanda mugari Kigali Musanze Rubavu kuva hafi saa 7 z'ijoro kugera mu masaha ya saa 2 z'igitondo. Ubwo nimba mvuye hano saa 6 nzagerayo saa 7. Ntangire nkoreye byibura hafi ni saa 2. Ntago nshobora kukareka kubera ko niko kantunze. Iyo avuye mu kazi ntaryama. Keretse ndwara imwe iko ikaze cyane, bitewe n'uko ari nge wirebera kuri buri kimwe cyose. Ngerageza gukora kugira ngo nzabone amafaranga apfa gutubuka. Ahembwa hakurikijwe imibyizi yakoze, kubera ko ariho bakura amaramuko birinda gusiba akazi. Verena na bagenzi be bavuga ko aka kazi ko gusukura imihanda kabatunze. Icyakora ngo inoti y'igihumbi bakorera ku munsi ni make. Nitutongezwe umushahara 1000 turabona nta kintu kimaze. Twasabaga nimba mwadukorera ubuvugizi bakatwongeza ku mushahara. Batwongereye umushahara baba bakoze niyo barenzaho 500. Umuyobozi wa koperative y'abakubura mu mujyi wa Musanze, Nyirabageni Beransera, avuga ko iki kibazo cyagejejwe ku buyobozi bw'akarere kuva muri 2015. Ye nandikiye akarere kuko ariko kaduhemba. Nakandikiye amabaruwa agera kuri 3. Bagakomeza kumbwira ko arabisuzuma, birangira mbonye nta gisubizo. Nta mafaranga make cyane. Nkuba 1000 cyo bakorera ku munsi, nta nubwo kinguze n'isukari. Kubyerekeye nk'ibirayi, ikiro cy'ibirayi na amafaranga 350 ariko ubundi ahandi ni 400. Urabona ko ari ibirayi by'ibirayi. Ni make rero ukurikije n'akazi bakora n'imvune habura nayo. Abakoresha umuhanda nabo bagaragaza ko ari inshingano za buri wese kubungabunga isuku yo ku mihanda. Ikintu cyerekeranye n'isuku kirange buri umwe wese ufite kara gacupa baca ka parasitike, reka kara kantu kagenewe imyanda. Nta mpamvu yo kuvuga ngo urakagenda ukajugunya aho ubonye. Nk'umuturage utuye muri aka karere ka Musanze akwiriye kuba intangarugero ahanyuze hose, akabungabunga iyo suku, yaba isashe, yaba ako gacupa kavuyemo ji, akamenya ko hari ahantu agomba kugashyira habugenewe. Mu bakora isuku bamwe bararijoro, abandi bagakora amanywa. Mu mafaranga make bahembwa nibo bigurira ibikoresho, bakaba bifuza ko abishinzwe bazasuzuma uko imikorere yabo yarushaho kunozwa. Mbarushimana Pio, Televiziyo y'u Rwanda, umujyi wa Musanze.